wapendwa, twavuze ngo tazameni jinsi Baba alivyotupenda, ngo nimwumve imurebe y'urukundo Kristo yadukunze. Noneho ahatuhanejeje muri ino ndirimbo twavuga ngo Baba alivyotupenda umuntu. Iryo jambo sinaridizi ngo risobanuye ngo bihebuje, ngo hata tukaitwa wana wa Mungu. Hizo zatumye twitwa abana b'Imana. Hadi tukawa upendo wake ulimfanya atuokowe tulipokuwa maovu. Urukundo rwe ngo rwamuteye kudukiza tukiri abanyabyaha, tukiri abanyabwoba. Bwana asifiwe. Hadi tukawa ngo imba kwa shangwe, kwani wewe